Bamporiki Eduard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco wasabiwe gufunga imyaka irenga 20 y'igifungo, yakatiwe imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Bana na INTEGO TV uyu munsi ugezeho ibibereye mu rubanza aka kanya Nyarugenge. Bamporiki Eduard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco akatiwe gufunga imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 60 z'amanyarwanda ndetse n'amagarama y'urubanza 20,000. Nyuma y'uko urukiko rumuhamije ibyaha bibiri byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. No mwanzuro usomeye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruhereye Nyamirambo isa 8:40 imbere y'abanyamakuru benshi bari bitabiriye isomwa ry'umwanzuro w'urubanza Bamporiki atagaragayemo. Reka turebe. Bamporiki yari yarasabiwe imyaka 20 y'igifungo kuwa gatatu tariki 21 Nzeri 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije mu mizi urubanza ubushinjacyaha bwaregagamo Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco ibyaha bifitanye isano na ruswa. Umushinjacyaha yavuze ko icyaha kijya gukurikiranwa Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group rutunganya inzoga yandikiye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB atanga ikirego cy'akarengane akorerwa na Bamporiki. Yavuze ko amutoteza amusaba ruswa ngo natayimuha azafungisha ibikorwa bye. Yabishinganishije avuga ko umunsi byafunzwe azaba ari Bamporiki ubyihisha inyuma. Ibyo bikorwa biri mu ruganda rukora gin n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden uherereye ku Gisozi. Nyuma y'iminsi uyu mukira atanze ikirego kuri RIB, Gatera yandikiwe n'umujyi wa Kigali ku ruganda rwafunze kubera rutujuje ibisabwa ku makuru yatanzwe na Bamporiki. Yigiriye inama yo gushaka Bamporiki ngo amufashe kuba rwafungurwa. Icyo gihe ngamubaza amafaranga yatanga kugira ibikorwa bye bidafungwa. Bemeranyije guhurira kuri Grand Legacy Hotel i Remera. Bamporiki amwizeza ko amuhuza na Vice Mayor y'umujyi wa Kigali ushinzwe imyubakire n'ibikorwa remezo Dr Merari Mabwa n'amaguru akamufasha gufungura urwo ruganda. Ku mugoroba wa tariki enye Gicurasi 2022 Gatera Norbert ari kumwe n'inshuti ye bahuye na Bamporiki ari kumwe na Mabwa n'amaguru. Icyo gihe ngo Bamporiki yasabye Gatera kujya kuzana ya mafaranga ayahagejeje. Nibwo Bamporiki yatanze itegeko ry'uko bayashyira kuri reception. Ubwo bari bicaye kuri hotel ari bane bakomeje gusangira kugera hagana saa 6 z'ijoro n'iminota 24. Ubwo bari bageze tariki 5 Gicurasi 2022 ndacyari kugucira mu mayange ibyavuzwe n'umushinjacyaha. Icyo gihe ngo basohotse kubera ko Gatera yatanze amakuru ku bagenzacyaha bahise babafatira muri parikingi y'iyo hotel. Amafaranga amwe asangwa mu modoka Mabwa n'amaguru, andi ari mu modoka ya Bamporiki, mu gihe andi yari kuri reception ya hotel. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Bamporiki abishaka yitwaje ko ashobora gufungisha uruganda rwa Gatera. Yamwatse indonke ya miliyoni 10 kugira ngo atazatanga amakuru kuri urwo ruganda. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko kuba Bamporiki amaze kubona ko Gatera atamuha indonke ya miliyoni 10 yihutiye gutanga amakuru kwa Vice Mayor Mabwa n'amaguru ahita ajya gufunga urwo ruganda. Ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko yitwaje ububasha afite. Gatera amaze kwemera kumuha amafaranga, Bamporiki yamagaye Vice Mayor Mabwa n'amaguru ngaze bahure na Gatera amufungurira uruganda. Ikindi kimenyetso cyatangwaga n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bavugaga ko ubwo Bamporiki yabazwaga mu bushinjacyaha yivugiye kubwe ari we watanze amakuru kuri urwo ruganda. Ikindi ngo yizezaga Gatera kamuhaye amafaranga uruganda rwo rwafungurwa ubundi agakora kiteza imbere nawe akajya agira ikintu abonaho. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, umushinjacyaha yasobanuye ko ubwo umugore wa Gatera yari yatawe muri yombi Bamporiki yamusabye miliyoni 10 kugira ngo amufunguze. Ni ibintu ubushinjacyaha buvuga ko Bamporiki ubwe yabyiyemereye ubwo yari mwibazwa mu bugenzacyaha. Mu kwiregura Bamporiki yatangiye asaba imbabazi umuryango nyarwanda wose akimara kubona ibyo yakoze bishobora kuba bigize icyaha. Yihutiye gusobanura uko byangerenze se asaba imbabazi. Yabwiye urukiko ko aje imbere yarwo asaba imbabazi ariko ko nk'uko ahawe umwanya agomba kubanza gusobanura uko byagenze. Bamporiki yavuze ko Mabwa n'amaguru ndacyari kuvuga Vice Mayor Bamporiki yavuze ko Mabwa n'amaguru
yagiye kumureba amubwira ko hari amakuru umujyi wa Kigali wamenye ko afite uruganda afatanyije na Gatera Norbert rurimo guteza ikibazo abaturage. Icyo gihe ngo yamusubije ko urwo ruganda rwa Gatera ayo ngo niyo makuru yamuhaye, bitandukanye no kuba yarasabaga ko urwo ruganda rufungwa. Nyuma urwo ruganda rwaje gufungwa, Gatera ngo ajya kwa Bamporiki amubwira ko uruganda rwe rwafunzwe kandi ko mpabwa n'amaguru ashobora kumufasha rugafungurwa. Icyo gihe ngo Bamporiki yahamagaye mpabwa n'amaguru amubwira ko afite uruganda rw'inshuti ye rwafunzwe, undi amubwira ko atari bo warufunze ahubwo byakozwe n'ubuyobozi bw'umujyi. Ati ndi imbere y'urukiko ndababwiza ukuri kose gushoboka uko byagenze, nta na kimwe nciye ku ruhande. Bamporiki ngo yaje kugira inama Gatera ko yamuhuza na mpabwa n'amaguru bakivuganira, ari nako byaje kugenda tariki 4 Gicurasi 2022. Bamporiki ngo yari yahamagaye mpabwa n'amaguru amubwira ko bashobora guhura bakarebana umupira, ari nabwo bajyaga kuri Grand Legacy Hotel. Uyu mugabo ngahageze ngo yamubwiye ko ari kumwe n'inshuti ye Gatera ndetse ko ari we nyiri rwa ruganda rwafunzwe. Yavuze ko icyo yemera akagisabira imbabazi ari uko bamubwiye ko bazanye amafaranga akababwira ko bayashyira kuri reception. Mpabwa n'amaguru ngo bamugejeje icyifuzo cyo gufungura urwo ruganda arabatsembera babwira ko bidashoboka kuko aho rwakoreraga ku Gisozi hatagenewe inganda, abasaba kuryana imasoro mu cyanya zahariwe. Bamporiki avuga ko birangiye uko bari bane bakomeje kureba umupira banasangira icyo kunywa, bagiye gutaha basanga abagenzacyaha babategereje hanze. Bamporiki yabwiye urukiko ko amafaranga yazanywe na Gatera n'inshuti ye atari ayo bari bamuzaniye, ahubwo bari bamubwiye ko hari inzoga bateguriye mpabwa n'amaguru. Ya mafaranga ngo bayagabanyijemo ibyiciro, miliyoni 2 zijyanwa mu modoka mpabwa n'amaguru andashyirwa kuri reception kugira ngo aze gukoreshwa mu kwishyura ibyo banyoye nk'uko Bamporiki yabitangarije urukiko. Asoza yavuze ko mu cyubahiro agomba abacamanza, icyo agomba umukuru w'u Rwanda n'abanyarwanda atigeze agambanira Gatera ngo uruganda rwe rufungwe. Yashimangiye ko nta bubasha afite bwo gufungisha cyangwa gufunguza urwo ruganda, cyane ko umujyi wa Kigali ufite ubushobozi n'ikimenyimenyi umunsi yafatwaga bwakiye uruganda rufungurwa. Icyo gufunguza umugore wa Gatera, Bamporiki yavuze ko icyo yakoze ari ubuvugizi atari ubutegetsi cyangwa kubwiriza abantu icyo bakora. Icyo gihe ngo yahamagaye kuri RIB abaza nibo mugore bamufite bamusobanura icyo yakoze, nyuma ararekurwa. Bamporiki yari yingwane na Maître Vode Kayitana na Maître Habyarimana Jean Baptiste. Maître Habyarimana yavuze ko mu buryo bw'amategeko uyungana nta cyaha yakoze kuko nta bimenyetso bigaragaza ko yasabye cyangwa yakiriye indonke. Ubushinjacyaha bwanzuye busaba urukiko kwemeza ko icyaha cyo gusaba no kwakira indonke gihama Bamporiki hamwe n'icyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bwasabye ko yahanishwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu inshuro 5 indonke yatse, ni ukuvuga ngo ari miliyoni 20 gukuba inshuro 5 zikaba miliyoni 100 ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko yahanishwa imyaka 10 igifungo n'ihazabu ya miliyoni 100. Mu guhuza ibihano, ubushinjacyaha bwasabye ko muri rusange yahanishwa igifungo cy'imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika. Bamporiki yahawe umwanya ngo agire icyo avuga kubihana asabiwe, avuga ko ari igihano gihanitse cyane ndetse aramutse agihawe nta kintu yaba kimariye u Rwanda. Asaba urukiko kuzabisuzumana ubushobozi rukamuha imbabazi. Maître Habyarimana we yasabye ko urukiko ruramutse rusanze hamwe n'icyaha rwamugabanyiriza igihano n'ikirenga ibyibuze imyaka 5 kandi nayo ikaza ari imyaka isubitse, aho hari mu gihe urukiko rwari kuzasesengura rugasanga hari indonke Bamporiki yari yarakiriye. Uyu munsi tariki 30 Nzeri 2022 urukiko rukuru rwisumbuye rwa Nyarugenge, Bamporiki hamwe n'ibyo byaha bibiri twavuze haruguru akatirwa imyaka 4 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa uyu mugabo yemereye kujurira akongera kuburana. Iyi ni INTEGO TV yakugezaho amakuru yihuse yabereye ku rukiko rwa Nyarugenge.